I poštovani kolekcionari, dobar dan i dobrodošli u epizodu na kanalu Milanius Hobby, a u današnjoj epizodi je pred nama novih 50 kesica Playtime-a za sezonu 2024, tako da ovo će biti jako zanimljivo otvaranje. Prošlo otvaranje je prošlo odlično, hvala svima na lajkovima, na podršci, a danas je pred nama novih 50 kesica, ali pre toga da vidimo kako napreduje naš binder za sada. Ovo je sve što smo dobili iz prošlog otvaranja, prošlih 50 kesica, ovo su kartice koje nisu duplikati, koje sam stavio u binder. Kao što vidite, dosta prazno za sada, veoma siromašno izgleda ovaj album. Također, dok sam stavljao, provalio sam da imamo nekoliko zapravo glavnih, imamo 6 velikih, odnosno, uključujući Srbiju, imamo 6 velikih reprezentacija, 7, izvinite, evo Italija također. I onda imamo nekoliko manjih reprezentacija, da imamo praktično 2 igrača i selektora, tako da to je razlog zašto ispada toliko selektora, zato što te neke manje reprezentacije praktično imaju samo 3 kartice, od te 3 kartice praktično jedna je selektor i naravno ovo su izbori igrača prema izboru novinara Aleksandra Stojanovića, poznatim kao AC Informacija, tako da u tom stilu možemo i da započnemo ovo otvaranje, ali pre toga da pokažem još malo, da vidite šta ima, znači neki su na primjer skoro gotovi, evo Austrijanci i Škotlanđani, Slovenci takođe, imamo tu i Švajcarce, tako da, zanimljivo. Lepo izgleda ovaj album, zaista mi se jako sviđa. Nego, odložimo ga sada sa strane, a mi ajde da krenemo sa našim kesicama. Evo su ovde. Lupite like, ostavite subscribe i ajde se nadamo da ćemo dobiti nešto dobro u današnjoj epizodi. Možda malo manje selektora, malo više igrača, pošto smo prošli put bukvalno izvukli sve moguće selektore skoro. Da imamo Švajcarci i evo ga, krećemo sa selektorima. Mada, voleo bi opet Pixije da dobijemo. Ako može da se bira, evo, na primjer, Pixi da budu ovih 50, može čak i za ove, da vidimo da li će biti Pixi. Opa, ipak neće. Filip Mladenović, reprezentacije Srbije. Jako lepo, idemo dalje. Evo su Hrvati, da imamo koga ćemo dobiti iz Hrvatske. Iz Hrvatske smo dobili, Zlatka Dalića, on nam je zapravo falio, tako da sa njime smo kompletirali reprezentaciju Hrvatske. Ajmo dalje, da imamo Turska, koga smo dobili iz Turske. Guler, Arda Guler, veoma popularan fudbaler. Idemo dalje. Italija, da imamo šta ćemo dobiti od Italijana. Chiesa, fantastično, odnosno Chiesa, kako bi trebalo pravilno da se izgovori. Ajmo sledeće. Nemačka, da imamo koji iz Nemačka ovaj put. Leroy Sané, fantastična sličica. Ovo je sada već malo bolji početak, ako sam da primetim. Nemačka, opet Leroy Sané. Dobro, ajde, može. Ako će ikada bude dupla, može on je bio odličan. Dupla imamo Španija, koga smo dobili iz Španije. Carvajal, sjajno, Carvajala smo dobili. Ajmo dalje, da vidimo koga će biti sledeći. Engleska, da imamo Englezi koji su se provukli protiv Slovaka pre neko veče. Evo ga ovde Phil Foden, koji ništa nije pokazao na ovom evropskom prvenstvu. Ali dobro. Šta je tu? Da imamo reprezentacije Srbije. Koga dobijemo ovde? Dalija Stojković. Ipak Dušan Vlahović. Jako lepo. Sviđa mi se. Vlahović koji nije imao sreće nešto mnogo u evropskom prvenstvu, ali šta je tu je? Idemo sledeće Holandija. Cody Gakpo iz Holandije. Nije loša kartica. Dobre su kartice, kvalitet kartica je jako dobar ove godine. I inače, Playtime kartice su uvijek bile jako lepo kvaliteta. Italija. Ovaj put ponovo Chiesa, odnosno Chiesa, više ni ja sam ne znam. Idemo sada Francuska, da imamo koji iz Francuske. Oliver Giroud, fantastično. Dobili smo i Giroуда takođe, da imamo s ove strane mi je lakše da otvorim zašto je na tu stranu veća praznina. Opet neko iz Francuske, da imamo koga smo Francuza sada dobili. Ovde nam je sada Theo Hernandez. Jako lepo. Dobili smo Theo Hernandeza. Da imamo što dobijemo sledeće ovde. Ponovo Francuska. Da li je ponovo Theo Hernandez? Da vidimo, Giroud ovaj put ponovo. Stavit ćemo ovde sledeći red. Dobili smo Giroуда. Loše. Reprezentacija Albanije. Koga smo dobili ovde? Nijemo. Koga Albanci smo dobili? Dobili smo Husaja. Husaj iz Albanije. Albanci kao ni mi nisu prošli grupe. Imamo reprezentacije Srbije. Dušan Tadić. Najbolje pripremljen igrač definitivno. Na ovoj slici izgleda u top formi definitivno. Ajmo dalje. Imamo ko je sledeći. Austrija. Reprezentativac Austrije. Marko Arnautović. Jako lepa kartica. Kapitenska. Idemo dalje što imamo ovde sledeće. Danci. Da vidimo šta kažu Danci. Danci su Hojlunda smo, to je Hejlunda, nije Hojlund, nego Hejlund. Hejlunda smo dobili.
Nisu prošli protiv Nemaca, ali dobro, bože moj. Makar nisu ni primili 5 komada. Da vidimo Italijani, ovaj put Bastoni, Alessandro Bastoni iz Intera. Italijani također nisu se baš proslavili. Ajmo dalje. Portugal, da li je Sui, da li je Ronaldo? Ne, Ruben Diaz ovaj put. Dobro. Šta je ovdje sljedeće? Holandija. Vidimo koliko smo Holanđanina sada dobili. Ovaj put je Xavi Simons. Jako lepa kartica Xavija Simonsa. Ima još jedan Holanđanin. Da li je duplikat? Da vidimo. Hop. Jeste duplikat, nažalost, ali nema veze. Menjat ćemo ga za nešto. Nekome će sigurno trebati. Da vidimo Portugal. Koji je Portugalac u pitanju? 3, 2, 1. Opet Ruben Diaz. Znači i Ruben Diaz je također duplikat. Da vidimo što imamo dalje ovdje. Francuska. Da vidimo koliko smo dobili iz Francuske. Francuska. Ok. Deschamps kao selektor. Vrlo dobar igrač. Osvojio je 98. A sada zaista jako dobro vodi Francuze. Koji doduše nisu nešto pretjerano dobri na ovom evropskom, ali nema veze. Sljedeći Francuz je Upamecano. Koji također ne znam da se vide uopšte na mečevima. Ali sad dolaze Englezi, da imamo koliko smo Engleza dobili. Opa, dobili smo Trippiera, fantastično. I on je tu u kolekciji definitivno. Idemo dalje. Boga mi, čini mi se da smo od ovih 50 kesica otvaramo više nego prošlih. Ovdje smo dobili Havertza iz Njemačke. Njemci prošli dalje. Vidjet ćemo na koga idu. Mislim, već se zna, ja sam vratno zaboravio, nisam ni gledao žreb. Španci, ovdje smo dobili Merino iz Španije. I ovaj put zaista dobijemo mnogo više igrača, mnogo manje trenera, to se definitivno vidi. Ajmo, Engleska. Ok, Trippier ponovo. Ajmo dalje. Ili Trippier, valjda se Trippier izgovara. Idemo sljedeće, Mađarska. Ok, Marko Rossi, trener Mađarske. Stavljamo ovdje selektora. Mislim da njega nismo imali zapravo. Šta je sljedeće ovdje? Italija. Iz Italije smo dobili ovaj put Acerbija. Francesco Acerbi. Da vidimo sljedeće. Ponovo Portugalija. Da vidimo koga dobijemo sada. Dobili smo Rafael Leao, jako dobar igrač. Mnogo dobar igrač. Da vidimo sljedeće. Nemačka. Ponovo Nemci. Ovaj put. Trener. Ok, Nagelsmann. Julian Nagelsmann, selektor Njemačke. Ajmo dalje. Slovačka, da vidimo koliko smo dobili Slovačka, koja nije imala sreće protiv Engleza. Ovaj put, evo ga, Calzona, selektor Slovačke. Slovačka jako dobro odigrala evropsko prvenstvo. Ali da vidimo šta će urede Belgijanci. Da li je Lukaku, da li je Romelu Lukaku, ne. Domenico Tedesco, selektor Belgije. Ajmo dalje. Da vidimo što je sljedeće. Italija. Italiano Dasa, a to je Acerbi ponovo. Odnosno Acerbi. Vidimo što je sljedeće. Mađari, koliko smo dobili iz Mađarske sada. Ponovo selektor. Ponovo selektora dobijamo. Ali zaista mislim da sam ovaj put dobio dosta kartica koje mi je falilo. Imamo ponovo Italijani. Ko je sljedeći sad ovdje? Ok, Spalletti, Luciano Spalletti, trener, odnosno selektor Italije. Ponovo Italijani. Da li još jedan Spalletti u pitanju? Ne, ovaj put je Bastoni također. Boga mi, napravili smo ovdje dosta kartica. Vidite koliko ovdje imamo kartice na stolu. Cijel sto prepun playtime kartica. Imamo. Portugal. Opa, Ruben Diaz po 5. put. Ruben Diaza najviše danas smo dobili. Najviše duplikata Rubena Diaza, nažalost. Holandija. Da imamo dalje Xavi Simons. Jeste, kao da sam znao da će bude Xavi Simons. Zato što on i Ruben Diaz u današnjem otvaranju najviše ispadio nekako. Ok, Engleska. Da vidimo šta kaže Engleska. Trippier ponovo. Znači Trippier, Xavi Simons, Ruben Diaz. To je današnji duo. To je trio Magnifico. Nemačka. Ovdje smo dobili sada Havertza također, još jedan duplikat. Ali malo slabije reprezentaciju Srbije smo dobili. Da vidimo. Da vidimo koji je ovo Španac u pitanju. Ovaj put smo dobili Merina također. Ajoj, napad duplikata. Ja taman pohvalim kad da vidimo što će kažu Hrvati. Da li su Hrvati malo bolji? Evo ga, Mateo Kovačić. Za nas duplikat, ali makar nova kartica u ovom otvaranju. Da vidimo. Šta kažu Englezi? Englezi kažu Bukayo Saka, njega nismo imali Saka. Ostale su nam još 3 kesice do kraja. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe, nam se svidjelo otvaranje. Da vidimo.
Španija, može Unai Simon, golman Španije, njega nismo imali do sada, odlično smo ovo izvukli. Predposlednja kesica, nadam se da ste uživali u ovom otvaranju, vidimo da ćemo dobiti igrača, da li je Škrinijar možda, ne, ipak je Calzona. I poslednja kesica za danas, ajmo da je protrljamo za dobru sreću, dobijemo Stojkovića, jednostavno Stojković je moj omiljeni Pokemon, što bi se reklo. Ponovo Slovačka, da li je Škrinijar ili ponovo selektor, saznaćemo sad i ipak je ponovo selektor. Tako da, drugari, kao što vidite, 50 kesica je otvoreno, dosta duplikata, ali isto tako i dosta novih kartica koje do sada nisam imao. Ono što ćemo uraditi jeste pokazati ovog prelepog Bukayo Saku, a mi, drugari, se ponovo vidimo u nekom narednom otvaranju Playtime kartica. Do sledeće epizode, vidimo se, ćao!